Yarul Akbar.
Cak Saino Wahyu. Kermangan sengane maklok bangonan war war onse kuning duane kebaile taleng maju tema ala yuni kana laonan makde kening bit Mas Hasan yoga keberekare. Semadut. Terima kasih keluarga besar grup Kelakuan Rogi, promotor Cak Saino Wahyu, pos telur, pengedar undangan di kawasan Palang Besi, Nyonya Saino Wahyu atau Neng Murti. Terima kasih Cak Sukro Ojek, Cak Yatus Kampung Yudhidiono. Terima kasih Pak Busti, Denny, Cak Moyo, Edi S, Pak Diana dari keluarga besar grup Kelakuan Rogi. Sudah tampil di pagelaran.